Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki niso primerni za otroke do 15. leta starosti. Češpljica. Hude melone, a jih prodajaš na tržnici. Koga jih stisne en dober sokec. Okej, kak te ime? Mičo? Mičo, poslušaj, lej. Jaz razumem tvojo stisko, svet zna biti krut, ne? Čeprav do mene ni. Drugič, to, kar si rekel, je žaljivo in vulgarno. Ne samo do mene, ampak do ženskega spola kot koncepta, okej? In tretjič, hvala za kompliment, vem. Češpljica, zdaj pa poslušaj ti mene. Življenje je nepredvidljivo. Kot deževen dan. Lahko se spremeni v jasnino ali pa orkan. Pa kaj je pizda? Ti naredim narezek? Sam toliko, da veš, nikoli v lifeu ne bila s tabo. Imam previsoke standarde. Sorry. My bad. What the fuck so vsi ti piflari, kada nisem imela že včeraj dosti? Zdravo, Zala. Neviđeno. Stvarno neviđeno. Model je imel epruveta kurac. Dej. Skrito model presežem. Mar sem ti pa fauš, veš? Še zmer suša. Nisem mu več zanimiva, ali kaj, ne vem. Pa mu kakje potegneš? Po moje ne znam. Lenči. No fuff, no fun. Okej. Najprej ga malo podrkaš. Pogledaš po usta. Bolj, ko se sliniš, boljše. Pa delaj se, da ne moreš dihati, because they just fucking love it. Ja. Sam meni ima tako malo čuden okus. Kako to misliš, čuden okus? Vse mi je kul. Ful mi je kul, tako, da bes mi je to delati v resnici. Pa pač okus, ja, čuden sam, pač tič, ne, pa... Fuck.
Ok, pack up, go home. Odstrani kotoček, padi na kolena, odviji njegovo sarmo, pa se delaj, da je 1. januar. Srečnega pa zdravega. Le chimpanzé est bien triste aux os. Dans sa cage, on lui a mis Serge le bonobo. Si les femelles en sont toutes cinglées, c'est parce que c'est un modèle du genre survitaminé. Les visiteurs remplis d'admiration restent des heures suivant toutes ces ascensions. Il a du peps, pas comme mon kleps, ce vieux cher Serge. Le vieux Serge, c'est un sacré bonobo. Le vieux Serge, un sacré bonobo. Le vieux Serge, le vieux Ti je hud ta Znaš bolečino, malo. Fak. A nisi ti na faksu? Fak. Lena. Ej, šunki, baby. All good, all good. Nič se ni zgodilo, res. To se zgodi čisto v enem drugem vesolju, razumeš? Čisto v eni drugi dimenziji. Pač mi da sta kul, okej? Vse je kul. Mi da sta kul, veš? Šunki. Šunki moja. Gde se me dotikati? Kračica, no! Ej, ni to tako, res, ni to tako. To je tako, spustiš malo kačona ven iz kletka, veš? Kače so v terariji, ti fucking retard! Bombica, no. Lejte, evo. Kaj če bi mi dal vsem malo končala, kar sem jaz prej začel, a? En hiter drkec. En drkec. A me ti jebeš. Ven. Ven! Ven! Lena, model je debil. Fuck him. Lenči, to je tak najboljša stvar, ki se ti je zdaj leho life naredila. Ja? Hvala kurca, da je šel. Blagoslov, totalni. Zdaj gremo mi ven, pofuramo X-e, pofuramo tipe. Just enjoy life. Vse bo v redu. Res, vse bo kul. Ne me narobe razumeti, okej? Samo to se je moglo zgoditi. Vse travme, ki jih imaš ti s svojim fotrom, so zdaj ven prišle. Vem, seveda ima butast, sem ti vse, kar veš o moških, je izseksa v mestu. In si pač enostavno rabila to lekcijo. Zdajle rabiš en džin. Hvala. Zdajle boš šla v kopalnico, dala si boš gor ta večje joške. Jaz te bom namazala, pogremo pa malo do Marce pogledat, pol gremo pa na regaton. Lena, prim glaš. Prim pofukan glaš. Či
idemo. Hude smo, hude smo. Kdo bo danes fuka? Kdo bo danes fuka? Kdo bo danes fuka? A bi požgal to, aj bi slinčil. Ne piš mi več, ne prebolevam. Čau, ajde. Čizbet ne slišne, kuje se stresi se, tej plisa, kaj se joka se je, da sem kite. Splife, žgem tipe, fik zeham, ne mine me nikol van iz vagine. Hejtam, od srca skvortam, sama mrkam, v grupi dejtam, krzno je na menu spodi, ni relejta. Ne vem, če, ne veš, če bi, ne zdi se mi. Tri paštici ban spike, posla varianta, jaz sem hotla sem kar. Pogledi obline, mi smo Serena Williams ribe. Ideš, če hočeš to, hočem to. Idemo, idemo. Ne štekajo, v mojem krogu solze so.